Katukad ti Basol. Tinapalabas. Napan niligaya iti kalapaw ni Arson. Bareng adada ijay ka ni Boy. Ngem nadlaw na asaan nga ijay ti pagnana danda. Nangibatil at ti surat apara ka ni Boy. Tabareng maisarong daytoy ket mabasa na ti surat. Kabayatan na. Ijay happy house. Inrakad nga astor ni Dagimay iti puun ti kayo. Kas dusa na anagulbod may papan ka ni Boy. Nadanon mo't ni Dinggas ang nakarakad ni Dagimay ket rinukatan na. Ngem kas taunay ti pungtot na. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anday ta. Narukatan kan. Ay, mawawak Dinggas. Kaya't ko ti uminom. Nagtakas ni amo. Saan na mabalinti kastoy nga inaramid na ka? Talagang awan pilpil yan na aranggasan. Ay, bebe amo ni amo. Saan nga balita dinakdinangran, inggalot naklang. Sigurado ka at di nakadinangran. Awan inggalugalot naklang nga rud. Ngam ayos ladta. Ala, intan ijakit siyenta. Inakman uminom. Apay nga inrakad mo ni Dagimay amo. Anya ti Basol na kan ka. Gaputan na gulbod kayo kanyak. Traidor kayo. Awan serbiti itang tangdan ko kada kayo iti binulan. Saan kami at traidor amo? Iswasa na rumbang a pinarigat mo ni Dagimay. Tadda ka di karbengam ngagpungtot. Kat babaunan kayo laeng. Sabagay, tento pa'y asawam, kat kabaalam aranggasan. Tento lakit di asawak, amay salayang nga babaunan niyo. Kurang pa'y dayta at dusa na. Amo, saan mo nga ulitan aranggasan ni Dagimay? Saklangan ti ranggasam, takabaalan ka alabanan. Awan gaway ti babae kan ka. Nang runa ta dapaltog mo, akan ayon ang nakasalikad kan ka. Tanya ti kayat mo. Baybay aklatan ti kinaulbod yo adwa. Apay, anya tinasakit abakrang mo, no nagulbod kami man may papan kini Boy. Gaputa kalaban ko ni Boy. Awan utek mo, amo. Anya ti kunam. Awan utek mo, amo. May saka akunang. Sige, agsao ka pa'y Dinggas. Paday ta utek mo ti punteriaak. Day talapaltog mo ti pagkarkarit mo, amo. Ngem kinapudno na. Di mo amo nga aramatan day ta. Naunaan ka, amo. Day talapaltog mo ti pangbutbutang mo kadagiti tattawam, amo. Ngem kinapudno na. Di mo amo nga aramatan day ta. Talaga ka di pagpungpung tutendak Dinggas. Saan? No di kat ibagbagak lang tagpaiso. Adol ati kwartam, iso anaturay ka. Bayadam ti kastoy ngay naramin mo kanyak Dinggas. Sige, amo. No talaga analain ka. Agduelo ta. Aniya? Saan mo akabaalan? Gaputam mom anal alibtakak ngam itisika. Ditakan. Kat di mo gamdan akalbitan tagatilyom, amo. Tiawanan bain. Talaga naturede namang kalaban kanyak. Ngem para makita Dinggas. Bayadam da ito'y apanang pabain mo kanyak. Alam amin dagiti iduldulin mo akwartata, Dagimay. Kastamatan dagiti napapatag agamit mo. Ha? Ni, apay. Pumanaw tan dito eh. Ha? Darasam, aggunay kan. Uwan Dinggas, ti kwarta ta, yung kabil ko itibag. Tapno, diyan lamang bit-bit aramidak no bilang ta pumanawtan itoy. Nasayat. Agura ka Dinggas, talaga nga pumanawtan itoy. Wan, delikado ti bihag mo dito eh. Ha? Naimbag kanyak,
tamok asalakniban ti bagik. Ngem sika, amangan no di mo masalakniban ti bagim. Isuan na saysaya at langan apumanaw tan ditoy. Taan niya ti kaadayo dito'y ayan ko, Bigman? Jonas? Umay melaan titangdan mi, Donna. Anya? Ha? Kasano kumaatangdanan kayo? Kat saan kayo nagbaligi? Oray, tayong papas mo tinungtong pa ni Joy. Padasa maditad titangdan mi. Tasika ti irakad mi. Anya? No di mo kayat nga dada kasama pasama kan ka. Itad mo titangdan mi. Oray, da Jonas lang titangdanam, Donna. Pwerak. Sige, itad mo ang titangdan da. Anya? Urayan mi titangdan mi. Saan kami apumanaw dito eh. Aging gaad di mo itad titangdan mi. Donna, agtungpal ka di salitaan. Tapnosan ka malaksan. Ingkan, ma'am. Ingkan itad titang danda. At dadapay la di tarwar. Saan dapay la apimanaw, ta talaga nga ururayan da titang danda. Dagiti agbibisin iti kwarta? Kasta talaga, ma'am. Ngum, inaramid da mo, timparamid mo kadakwada. Iso nga itad mo titang danda. Total, naipapas mo mutan ti pungtot mo kani Joy. Sayang lang ti kwarta. Ingkakat itadan, ma'am. Igam mo lang arudon. Ingkayawaton. Uwan no saan? Siya kung timapan mangyawat, ma'am. Tapno pumanaw dan. Ito lang tiintad ni Donna. Wan, day talaang. Sige, kukwayon da ita, Jonas. Sana balik kanyak. Total, da kayo matyan at da ang nagbannog. Kurang pa ito'y Bigman. Ngam sana balin. Tinapatag katadda. Hoy, Jonas! Awan mo't lat pagbanbanagan day ta kwarta. Gaputan at gadam iti dakas awagas. Agbalbaliw kayo kidin. Anya? Sige, ingkayon. Sonya, ibagam ka ni Donna ngumay kunto sa rungkaran. Saanon, big man? Di kan umay. Abay, iparik mo? Saan ba tasikat sa rungkarak? No dikat ni Donna. Basta saan kan nga umay pay, big man? Ngamin, no adda kang agtungtungpal iti aramid na amang mangcake, ikarkaro na. Anya man na namang mangkit ti bagbagam? Bruha, ti kayat ko asawan. Bruha ni Ma'am Dona, mangcake. Isuin kayon, kat saan kan nga agsubsubli ditoy, big man? Kasano itan, Bigman? Saan ka nga ibingayan itintad ni Donna? Kukwamlatan, awan parikot kanyak. Sana bale, adu ti kwartak. Amom, napintas ni Donna. Di mo pakibiyangan ni Donna. Tasyak ti makalaban mo no kasta. Para makita, Bigman. Balbalaagan ka, Jonas. Di ka garamid ti dita pagkinawatan. Sige, panawan kan. Manawan. Ulit ba iso? Mayat na pagkwartahan ni Donna. Dinggas, saan nga rimrimwar ni amo iti kwarto na? Kasta tinadlaw ko. Sige, no nakasagana kan, mapantan iti ayan ti kotse. Apay, itugot na ti kotse. Wan, ngam iba ti tanto ijay sentro. Sige ang arud. Ala, agawaan ta. Lukatan ti gate, gwardya. Ingkam makitsenda. Ing kami kanu gumatang itinaimas nga si daan ni amo. Anya pa'y lang titaktak deram dita. Dadya, ilukat na Dinggas. Agyamanak. Makarwar tamatlangan iti gate. At adamanan ti pungtot ni amo. Iti kanito ang maamuan na apimanaw tan. Dinggas.
Kas ano nga tan? Amang ano sa pulan na takat patayan na ta? Nasken nga umadayo ka pailan. Sumurot kanto kada Joy kan Adeline iti papananda lugar. Ha? Siya kung ti makamo iti pagik. Sangwak ni amo. Diyak itulok nga dadakas sa mapasamak kada kayo. Kastamatan kadag iti trabahador iti plantasyon. Dinggas. Sumurot ka kuman akada kami. Saan? Diyak mabali na baybayan dagiti tao iti plantasyon. Dinggas. Yadayo ka, gapot aranggasan na kamutan ni amo. Tiam kag, amangan no paltugan na ka. Ay, no amo na la ko materason. No apa nga naglibak ta kan kwa na nga si bibiyagayam ni Boy. No para kanyak, saan na nga ama ni Astor? Saan ama ikari? Ni, anya da ito'y asurat. Basa. Boy, umay kakuma ijay dagus ni Joy. Agur uray kami ijay. Antigrasya. Ha? Ni, para kan ni Boy. Ala akong dagiti gagarak dito'y kalapaw ko. Tain akon. Eted ko da ito'y asurat ka ni Boy. Baraok, anya kadi at talaga ti trabaho yaw. Taapay nga inal daw amapan kayo ijay sintraw. Agkumkumboy kami, tata. Kasta gayam. Kunak nga may no dakaws ti trabaho yaw. Amangan kunak numanibdot kayaw. Saan, tata? Amaw, Baraok. Adaw ti aglaklakaw iti droga dito'y nagtipunan. Kat adaw dagiti mapaspasamak adakaws. Idi na panabulan, ada nadadaal ti panunot na. Gapaw iti panagar-aramat na iti droga. Tagadaya. Kat nakita da anay salat ti bangkay na ijay karayan. Anya? Amangan kanaw no tempok iti adalom akarayan. Kasta ka di, tata? Wan, adulat ta ti agar aramat iti droga. Nga uray amu damot amaday. Tata. Ay, kaano nga tang agpatingga dagiti aglaklakaw iti droga. Iso ada kayaw, liklikan yaw ti droga. Tama nga ano madadaal ti panunot yaw. Wan, tata. Saan kami nga agar aramat iti droga? Ala Baraok, innakaon, ngam nay, rabein, ngam awan pa'y laang ni Askay. At dalabiit dinagas na iti balay ti amamuna, tata. Madamdam ha? At danday jay. Anya? Ulitan man timbagam doon ha? Bigman, kaya't ko nga ulitin nyo akam magan ni Joy. Itikas na, maipapas ko ti sakit tinakam ko kan kwa na. Anya? Di mo kadipay na ipapas, di unget mo kan kwana? Saan pa'y? Kat iti may kado agun taway. Ikakon iti piglat ti rupa na. Ha? Saan ka namas taaw akas na, Bigman? Taam mo mat akagurgurak dayjay a babae. Kurang ti panagibalas ko. Ngam, ipasiguradom di tangdan mi. Kaputasan la siyak tiag kunay. Karaman da Jonas. Wen, awan parikot iti dayta. Insagana kon ti kwarta. Ngamnas kan nga aramidan nyo pa'y nga umuna. Sakbay nga itad ko ti kwarta. Sige, patong paldo na. Basta sika.
bigman. Agtungpal ka kanya. Ingkay to irakad. Ngam saanan nga iti sigod. Itikas na. Awan ti makaarayat kan kwa na. Areglado, Donna. Basta si ka, my love. Kat nasaya at mat, naimay ka itaarabi. Tapno maiba ka, ti plano. Naalak day ta asurat anak kaparabaw iti katre. Kita ang ti aldaw nga insurat na. Talong aldawon tinapalabas. Arson, Nalabit anas o ni Joy. Adata tinangis palkan kwa na. sige. Mapantayin ton bigat. Una, amangan no adanas kan nga ibaga ni Antigrasya kan ka. Alang araw din, boy. Maturog tan. Tapno masapa ta amapan inton bigat. Sige, Arson. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.